Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad dan yuk ikut lagi teman-teman. Wah nih teman-teman, pasang kan nih teman-teman. Wah kita mulai mencari nih teman-teman. Wah batu nih. Wah tuh apa tuh teman-teman? Terus sekali ya. Yuk kita lihatin aja tuh. Wah ternyata yang upin nih teman-teman. Wow kita amanin nih teman-teman. Wow kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi ya teman-teman. Apa ya teman-teman? Wow, di sini ada boneka boba teman-teman. Wow. Di atas batu ya teman-teman. Boba dari situ ntar kejeblos ke situ aja. Wow, kita ambil aja biar nggak kejeblos bobanya, kita amani ya. Wow, kita mulai mencari lagi. Wah, tuh apa tuh? Putih-putih tuh. Wah, ternyata di sini badut kepala Squid Game teman-teman. Oh my god, wow besar sekali teman-teman. Wah ini tombengnya kok besar sekali teman-teman. Tuh boba sama kepala Squid Game aja masih gedean aja. Kita mulai mencari lagi yuk teman-teman. Wow di sini ada apa ya teman-teman? Wow di sini ada badut kepala bobo teman-teman. Tadi Squid Game, sekarang bobo ini teman-teman. Topengnya ada 2 teman-teman. Wow kita taruh sini teman-teman. Wah kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow di sini kita mencari di rumah saudara aku teman-teman. Namanya Amirah nih teman-teman, di belakangnya nih teman-teman. Wow di sini adalah apa tuh teman-teman, adalah barongsai teman-teman. Wow oh my god nih teman-teman. Wow kita taruh sini, kita aman ya teman-teman. Wow. Kalau teman-teman suka video ini, like ya, komen, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.